Hai menaziting comai zaiklum ya wong ramne namai kram keu zikreuzi ke tingkum tanaze ngai zem ngeu rimai ting chua kederin sa paulia garadli North East State Manipur Churachandpur District Vimun Hoi Klo Benai Rengkai Klo Kage Kakle Beting Tigenadu Peze Bamba Bamge Hazet Go Happy Pai Tain Sapsu Zakai Bim Sigine Zomi Menai Marme Hazet Mekage Tetiba Kram Kyuzi The Set Maige Kakle Be Pet Begine Curfew Kai Biza Kain Do Dera Hange Wongrabe Kram Kyuzi Nkaizi Kedria Kam Kyugai Kakdaili Zakatsuli Zene North East State Manipur gene ko kimgu MLA pe Wungzagin Valte Delhi gene Rahauki gene Pakahre begene pedze Mizoram ge Wangchang dale Zagatsudale Manipur Sisipur ge Nelim begene Pungpeda Hanga Nelimbe Rahega indale Zedukatsuli Ze Manipur Perzol District Thanlon constituency gene ko kimgu MLP Wungzagin Valte za Manipur gen kimnai ko kimakage kakle be pechu rain ninge hre railang be pedle pechu tati bating kom chama jangkai je chum ka peikeu hazi madai mai ge chief minister go secretary gene piki me wong rahangge halad wang ka kadai be gene zemenam remne chum pui ki gene ten soluze ngi be je hre ze delhi gene pechu tle rahangge pungtatle Zene Nagaland Print District Deputy Commissioner pe busy hazu merone new print government primary school go teachers gatelia mramze zene village council psuite me zene napoina lisina mrame puipe ramze ngolo zen nai kram kyo hizikro ba maiga consultative meeting hero ngotewle zakatsudle zene disi hazu merone print dp msdu rangade ze new print ga government primary school kaigule zakatsudle zachiga Lomra Mizdu Nsala is a bumrahanga, Zane Village Go Education Board Zedu, I go Malamga and Saza Pizaning Tingu Rahanga, Zanegatilia Matimra Mizedu, Lisina Mramzakate Bigapuni Long Singana, Kate Mizakate Rahanga, Rangaile. Zene North East State Nagaland Zilang Students Union Dimapur ZSUD Mene Zilangrong Youth Organization Nagaland Zene Zilangrong Mipui Organization Nagaland Zahroluze Peaceful Protest Rally Namai Kram Kyo Hizi Krauzi Kadri Maiga Maikam Village Local Ground Gena Bamgule Zakatsudele Zatigap Nuine Peaceful Protest Rally Bamrahanga Kam Kyo Gabza Maikam Klo Pren District Tatiba Kram Kyo Hizis Namagam Puinungze Gaduiluze Dechen Ndi Blam Penulungai lak batelera hangele zakatsudole agom benhi pikibo msui hroze bambloge pikibo melungte ndigara hange ze penulungai lak be telia za justice per hange kiza dimante rahangenale zesali zane Nagaland Human Right Health Association nadu tati bakram kyo hazis namaige Pren district maikam kloge mpuinungze kduiluze de chen diplamge penulungai lak besampo changai de government pasuite meze chika kdui bepeuze nimnuze Peperege action dibe perahanga ki ze demand dele zakatsudele aigombe zemna me perege tak sia betu gai biza lunchi lagle zesali zanena mai maikam klo local ground ge peaceful protest rally bamrablam ge ZSUD ne sub unit meze mina hangkai members match po peaceful protest rally bambige ze wangai singara hange rangai dele zesa chiruna magze spo protest rally ge wong hange gari bus ramzidu rahegai gule zakatsudele Tinimi complex Dimapur getting to on Chadisar he designer Zaitiga private gari rames do Tikinangogule Zesali. Zaitati besamna lus duti mang mahangga rangadera hang Assam Dimaso district ga North Qatar Hills Autonomous Council gu hanai komting komchana jang kajim nyugina ma komting komchana jang kajes rogre kachang blungge kacharang kang te tatira blamgu budget session bamza bamloi dele zai bills du pasteugan dele zakachudele NCHAC hangga hanai komting komchana jang kajim nyugina ma komting komchana jang kajes rogre kachang begya kacharang kang te tatira hangga lupet kai plan 1,002 crores 11 lakh 60,000 lupakali zakachuli Zan Assam Banai Arunachal Pradesh State go Namharai Timsukia District
kata chimaklo zagun gen znai ba mai ge ka chingme ka sipai mina hangkat patingkom raksna je de set ko je hapone klui chani le je ka chutle ka klebe pet be je ka sipai je kata chimaklo zagun ge ki bo mi ki me te beite pet begene le je sali Zane North State Assam gen znai ba mai ge HSLC class kreugu examination results leped rabedli achulus du ripi rablam ni Assam go chief minister Hemanta Biswa Sarma ne bago ex ge panui ki bo meteme zane lesinam ramza chichangai daiza results per rahange ready za ga dalo ide zaine board lam gene samza chichangai dai gule ize ga chudle kan gya ze ko lo ze Zana Assam Guwahati ga gari poine pipigo kana two-wheelers bite mpui ki get betu ze bambege gari gdibe dumper nzet ka sang bana wongze ka thawbe bigena mina hangna chaidi zen hangkat hazam te sangza ka hazam dale ze ka chudle ka klebe pet bize national highway 37 bypass lalmati area ge tatiba sumai hegigele ze police officer ne sali nai kom ge gari accident be ka gana Zeme nam ram chaingi ka sang dale pose gena gari tei blam ram ge du anu hai mana man ting la dali be chi changai dali zana anu na gam na lung puiting za ram ge bam ge ki ram na wang ze pru su su te zan nai wang mak ra hang ge na zana anu pui pe zana anu po pai mena ram dia kai be ram zang gum za nri pe chil ra hang ge na Naga Students Federation NSF na znai ba mai ge inner line permit ILP za naglan kai mi za kan tibrip za kai hang ge rangai li za ka chudli za polam ge press conference bam bi ge NSF go president Medovi reason inner line regulation commission ILRC go chairman zane senior students leader NSN lotane saza munine memorandum samrozun lubizdu state go chief secretary ze alamdaga pechangali ze duka chudli Zane Naglan Kohima get at the Besumai Angami Public Organization APO Mene Naga Hazemago Babok Sam Unit Mazangoloze Public Rally Bamli Zakatudli Zatige Public Rally Bamza Indo Myanmar border ge fencing ka indra hange kamkyo pize Lutora Hangas and Indo Myanmar border ge Tingti Bamluize Free Movement Regime FMR go Hingdize Paidar Hangas and Naglangan ka protected area permit PAP go Hindi Kadra Hange kamkyo pize Lutora hangya kize dimante uzeli zakatudli zane release emle jangsun gena bamdli zajige mina hai mina wangai dli za really bamlu bchangge APO manai the bome organization mana memorandum samro lu baza union home minister Amit Sadaga pechangra hang Nagaland go governor daga pegai dli zakatudli Zana Manipur getting Kumtana Zankaja Chum Kapekyo Hizikachum Gene Chuze Chunara Kachang Bega Central Reserve Police Force CRPF Spy Mena Quit Action Teams QATS Bopung Padloza Kaklebe Kakabok Pet Bamra Mega Operation to begin a Haraimro Gimmi Kacham Behena Zahdai Gimichi Chankaza Hekaza Ringazikats and a bomb hand grenade Himroses Kui bombs Gidiberaks Nazi the sad rocket Kruzikachum Zana IEDS bomb squeeze like a Tam Medito Netrosmedu Nim Petang Zay Tigakazom Mina Hankrose Chumze Nim Changli Zakatudli I get a my cram you is a cruise cat in Kumzana and Kazeminu, remiting Chua Kateri in Sapo Bizarro Gaitali. Pigay Zang Kinganim Lane is a totally high menazakalum.